isa cia Vilingi wa Mauvoo. Watinda tamusia isia mwendo atwe wa thandatu amatuko miongo etatu mwaini we 12 mwaka wa 2023 nina okethana na otho chandene wa Vilingi wa Mauvoo ngutandie otondo tukumbanisye mesane yitu ya Mauvoo nita wa Caroline mweni wa MUTETI na nithi wa nditethania na kesha rondinda olokukwetea Vilingi wa Mauvoo kwanzia ya meko woni waku no tutumia nambani ya ile 395 kana othivaya mtandaoni wa Facebook ni Mutongoi TV Mauvoo ndo tukumbanisye kwa ukuvenita huu. Ala tukumbanisye ni vamwe na Penina Malonza kukuli ambaye ya mukamba ili kechamani cha UDA itetheke. Siko siya kweyumia dhayo kwikinia muno matungulu na kuwete makulio. Enende Kimangu kithimani kutoa isia mwatiani o mayenda kuongelwa usesei. Na monyungu nisio maulei kwa ivinda yake ili kutuma vethi wanaunenania katikati wa serikali na ulei. Vilingi wa Mauvoo. Na tuyambia ni kana minister wangwatani wandhi saumeloni wasua na isio ilanumo Penina Malonza ni wakulia mbai ya mukamba kulikatamani cha UDA kutetheka ungu wa serikali ya Kenya kwanza. Penina ainena kika vindani kalawo twaisia ndambuka kitui cha ithio kunengana liwa utethio ni watu la muti amwe matongoi kuma kaunti ni su ya kwenda kuimia ivadhukanio kati wa NND aimenda kuthukuma wia wo na kuyanana na katiba enditi kutwaye siasa itena mungama. Onesmus Chalo nutumbanise livoti tesu na tuwekalanga endi nukwidhi wa akituetea. Na tuisonga na mbeni kana siko siya kweyumia dhayo ku ya matungulu ni yende kuwete mokulio maito kwi atongo ina NND. Mwanake ungi umundi masane mamuthenani we yumia dhayo kwanzia ya kweyuita valakivu watala Francis Mulinge na MCA wa Kisioki Jackson Ndaka maumia ukaniwa kwi amuika alama endeye kwisiela kana kuosa matambia aya maekane na mutuwa usuboni mutisia nutumbanisi report. Kwina na kivo ivolo chatala Francis Mulinge ni kana mwanake wewe yumia dhayo masane mamuthenya vala wewe yumetia dhayo kwanza ya kuita nyumbani yake kisioni kicha misuni. Ese kwe mwando wa sana na nisu netha nako ni wasimone wawe mwanake wa misuni village sublocation ya Chaume ukutwika na neta we yumia dhayo nomba inenetha nepusea uthiokwo ngina mosi ala na thinethia niguo mwanake ni wisoetie inomba kwake ina ndia kunia deputy OCS na CID ni moka na ni mosa mwi ni meko kila kikawa na mosa matwa mochari
Siko ithisia nende na muno mwinga kuyumia thayo kwanza ya kuita sioneka sine na kuongeleka isioni ithisia matongolo valaki voyumia ukanyo kwa mwikala metho na metuo mithuku itonyo mari cha mathinani kana mesilanye ma kuyumia thayo kana kwika maundu angi mathuku uloa undu aneke maitu methiro mayumia thayo na kwanza ite kuelekeka ikuko vikabuti na anake kauta mose to masume meso itie ona twithiro na accidents ite kuelewa na cia andu ma boda boda ina ndiye ndaumi okanyo kwa muika witu uketho likite mauthaithini mate kuelea kana o kwiyumia thayo nundu wa mawito ala meko ndiacha kwi andu matona o psychiatrist andu matona matetheze kwa makanso masik advice o kula kwi ma psychiatrist kana atabania ma kanisa ikenda matona utawa matakwe kana nthino ni nzio na muno ndaile kwiyumia thayo nundu thayo waile umwe ni mwene na mwene thayo ni Ngai. Ingi kwena na MC ya kisio cha tala njakisundakani kana mwanake ayu kuma masani makiokoya na andu alangi andoneka mathino na mwe ndi metho mena mokulu maingi lama kwata livoti kana ni wayumia thayo na nziithi na indi yukile cha tusanisia twakira twamina cia cia harusi tegwa be mwanake onge wejita mito mbuthu kuma kanisani wa Catholic na mita mbuthu kuma kanisani wa St Philip wa Catholic nitwa atembea kisioni kiu na mwanake tuyo nake usiathini ila sie kisioni na niwe wakuthuka na asemba yevingia nomba na yita niende na okulia ateti andikulia pastors andikulia andi mawe ndi musio mande na oboya kisio na ndikulia na nda yasionthe mwanake kana mundu etha mathina solution ti kwiyita solution ni kukabala bendu umaeleze mathina maku igati zikatha benzi ati tatwa Kivo Francis Mulingi niwelezekana mwinga wa katikati niwe wina siko cia kuyumia thayo isioni ithi tu imeenda kweka kwa samatami wa metuki na kuyumia thayo na ingi kula sema utaukula mekwenda utethewe nthini wa maundu makimikalile iko ndienda ukanye mwika witu muno anake muno mwiko wa katikati nundu niguo wina ciendu cia muthemba ucio maekane acio na mayuka kulati ketha mundu eno ito oke kulati tinene na mone kenda timane twaile kwikata kwa hiyo anake maitu kana mundu ungi utonethe na yimu yiu nitumukulia etha na mathina ma muthemba ucio oke atone na niko ati ucio ni okwetha mundu wayita wa mwiso kisioni ki ituboya Ngai netumukulia Ngai na we nivyo na nda yacionthe nikenda useithia ucio ni mundu wa muthia wa kuna sindu cia muthemba ucio na yimu yiu ndikulia yuma ni wesita na ya Yesu Kristo. Kuma mesoni tala kaundini ya Masaku nyene tawaboni Motesia. Musi wa Joseph Malinya niweka ila silikali vamwe na ndongo ilikile na kutethesia kuthika mwana wa Martin Matata na ulowa waiwe kwa kutemangwa sokoni wa Mukuyuni kilioni mbunge cha Kaiti. Mutumia Joseph Malinya na ula kwa oyu ni muwo kwa miaka eweta kana methito na kiuyu ni kwithiwa akindiati wa kumana alama waye mwana wake na ni wenda anengwe mwi wa mwanake ula wende kusiwa nyumbani sia kusuvia meya akwa Mukuyuni kwa ilungu yambe wa mwai muima kwa kila meweta tamae mete ni kuivia mbesa sia postmortem ila ikwendeka Caleb Chalo ni mwandiki witwa Mauvoo na nutumbanise ilipoti tawo. Joseph wa Mutwi ulani mutumia wena kuwa miaka miongo kenda na muonza ena mukulyo na kemeto yolo wa mwana wake nolowa wiwe tukuwa kwa mukia matuki 11 mwezi wa 11 mwaka huu mwana wake ai muthokomi wa mesieni atanamba kukomana na alama muwaiye na nili baanyomba nene wiye mwana na woiwe na indi ayiruka kuwawa watu wa mchuchu ena miaka mingi kuma umaba moga maana itheka ni wate jake na wazi kula teteji waandie na tuweza kwithia walikile mchuwiba usu na abekala atuwa ngombo akautake waka imamionda na hivi aketue kalite futeza kwe ripoti yoga wakoja mwana ni woiwe vavitukite mwai na siumwa itina wa mwe wake kutoa mochari na mayaesa kunewa mwe umathike kitumi kinene akiwetata kuemewa kwivia mpesa sia postmortem na mathi angiala mendeka hindi nyina zani wati mundu no woiwe no woneka na senyo watangazaji kana mutabania
Oba ya kwa mundu nikana mundu akaumbuka ekiata natwabai ekiata chukiyaithiwa makidio kubika na kuombaombania mundu kutwaa mothali na juchaendea mothali ndisuru nyingi kuniku undu chaandie mothali kodikithii na zie kwiwa nipendeka voto mothali nakwa nina miaka 10 takinya sivitali ndauma labu ne Mauvoo nilio bunili muse uyu nalethitwe MUTETI kwa myaka 10 ekala na mwana wake umwe Thomas Mutunga na ula withitwe na ivinda yito kumatiwe ni muka akiendea kwitha newe musuvi weka wa ithe wake vamwe na ciana ciake wethi yetu andothikana ithie lana ndiye polisi natumwa polisi mukoyoni natumwa DCI wote makueni kwa DCI na inawa nipendeka postmortem na lazima na nitasiokie pamusita family timanthe mbesa isu wethi apa ivandu sioneka nundu kokuve brothers makwa imate itheka kuutaana na mathama ku ninya natiwa mzee na ni Mauvoo kwa mbesa ila siokie kwitha iendeka cia postmortem wethi nyonanga kwata mbesa namba itithio witha Mauvoo na nithitwe nina wia mwingi nina ciana kibeti kivakuvi nundu wa mathina na ninya netha ciana isu na mzee umukone nake my father kuonananya na chifu wa kisioki kwa njia ya simu ne waikithia kesi inu na akaiya kana maya soviko ofisini kwake kumantha utethio ani mekwenda utongoi wa kaunti ulikile na kumatethesia kuthika mwana wo ni chao mwana utafikitwe kitata nikana uze kwithia ni welu mendi pau ukune kalempungi nyoe kwithi mundu akusana ithi kuotauke yunu ayitwe talani onekaevu ko wasinema kwilwalwa mwene mwana ndekwiwa wo na kowina wecho serikali mwaidi mundu akwate na vinya akakitaa kukwetheka kana Caleb Chalo, Mutongoi TV, Vilingi wa Mauvoo. Tuisonga na mbe enendi kuma kisioni cha Kimangu ila yikithimani sub-county ni ya Yata ni matwaisi ya miatiano ya Mauvoo kithama ofisini mamunini wa county commissioner Yata Lilian Njage maisukume ya kunengwa osese ikumana na maukululia wa siko sia uvungulu wa Mauvoo uuka itina wa mutandithia omwe kuvenwa kimanza cha silingi ngili ya na imona miongo thantha tu kwi utukuni wa kuamukia umonde ni mbulili ila siyovete na mavuti na miyo ingi miathe ya kau enendi aya yume weta meikala na wia na valamenda isese ya volisi ila sie Kimangu na kalukuni kutungi wa maofisa ma volisi alama dhamiwe Ben Musau utumbanise ripoti enendiaya na alama ina uthatu mwingi meteta kumana na mukululia wasi kwa sia ungeki sioniki na mawithi loko macho valame weta mangendili alama ethito meyo veta na mavuti na kwikia ngwasia maofisa ma volisi tamo methito maimanya masia na valana utukuni wa kuamukia umonthi vala mutandithia umoviki na uvenwa kimanza cha silingi ngilia na imwa miongo thantatu ni mangendili alama na mavuti kavindani kala endukani kwake ila mabonele mabuti ni salendile na ndo mabonele mabuti yale aska mekoleli mabonele mabuti wazevi andi na salenda kabisa nene kuniwe na komwandi na pekeswa pio na manenga mbesa mbinge muno na manenga mbesa sie mbinge pio kabisa na namba manenga lusi libu yangili miongo na nana na manenga mbesa inge ni ete bungili na jemwe nebithete mambo kilia asyo ko sesa ndo ne kile silva donde anengana sio the meki abandu moya kati sia simu na ende kuma buwende la yani ndede isie na ende masemba ni yena medelu au bene moge megide ngwazia mabaide uniform ya polisi na mali kanduka na zaidi ndi magiano unaona tasikale moge to kuzizia unu tuende ma tukomendi na kazi maile sio ndo komenti bunde
na maambia ni manenge mbesa na manenge ingilia na ima na nyenundu ninonie maina bastola umo onje momoni agwede ujenene no longe bastola ila mboni bastola no ne yagu na munembesa na kwa ujinanga baya mogie ala mogie mambe nazimo na mbesa jawa zimo zonde kitumini ki enenthia yana matwa isami atianio ya Mauvoo nginya maofisini ma munini wa county commissioner ya Lilian Njagi maithingilila manengwa usesei wa kuyana yutizani wei twiba yatugeti asikali amaikwo twiba tunothi ba mutauni bothi tombui twabingala nandu ba alama ututhi ya mioba na twikile twa andu ba yathini moke mozo na asikali bekali bayuka kuitwa andu kitutezi maitungwa batu imethi aba itwisa wai twikitandamana tuthiba ata itwisa wai twaeta kingi batu akitabane kithuka kithietwa baingi twikata twendo tunengwa asikali matutethete bakimangu kwinundu ikithiwa muizo mwingi oingi meweta usungio wa thina uyu no kwatikanie ketha maofisa ma polisi ala mathamiwe iseseni cia polisi ila sikimangu na kalukuni ni meutungiwa na DCC bagithimani na kithimani jo kina cases bingi cia chau cionga ile twathie mwe ko ukitu kila twenda on demand ni kindu kimwe police post ila ya umiwe bakimangu yikiata mwaziata itungiwe na yala ya umiswe kalokone yikiata ne ile totungiwa na to your request ithi tweke on demand itungiwe itwathiimwe na kini ne nundu wa kindu kimwe ila security isu ya iba ai mundu wao yo lakini kumela yabetiwe niwo kesi siendete ara na ndie saumesia na ndie saikalanthi andu makwa mayumiwa Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV nyenita wa Ben Mosau itina wambua mbingi ila inakusiwa isioni siye kivadhukanyo kauntini ya Masako na malelo maingi kwa nangika UNND isioni kivadhukanyo kauntini ni meenda serikali ya Masako kuisila kuimovea wa malelo kwambia wala ni wame tukikutema ingi malelo amama NND alama ende na kuikaila serikali ni mevo mangelani mutituni ward na muno kimani changelani Daniel Mongela nutumbanisia ili voti amuma NND kuma vangerane maine na Vilingi wa Mauvoo ni maase kuma nambua mbingile na uye malelo maingi ni manangikite na ukuiwo uketha wende na unyama kila muthenya ainde lelo witu tio kuna uye muno twethana kiukinge kuma ya kamete sinai kimani nundu masilangala manenzwe bani manausuye kwa ukigu no chukite kikananga malelo ukeza kwithia lelo witu uyona maima tukulio serikali ya county government tukatulindwa maima ya olelo lindwa kola kuthuku na indi tuitunga mubea nundu tumota bana tuka ukesa kwithia malelo mena maima maingi muno juka sisi tabaa uonde ekutilekangu muno kuma kalolene kuimbaka kiumone pesa kwithia maima ni maingi tuyo kulioba tuka tulipewe okula kwanange kuke kutungiwe Onowo MCA wa Mutunengerani ward Joana Munyao mwelesekana kusobo kwa malelu na katika maendeleo wangi ni sisi idhasia mustali ni wambe mwaka ni tuandete wangilile na miongoli na ina naelesekana mena mwarani wangi maendeleo isito yakwa ni Mheshimiwa Joana Munyao MCA wa Mutunengerani ward na niendao samwano mbe nitungie andu makwa Mutunengerani ward mubea wi mwana nundu wa unenga oingi ibinda niende na umathukuma andi mea onakai mwaka usu wi mwaka wi na maumu maingi niti jaribie kwiko maundu na nitwithiiwe na masilanga o severo na nitwithiiwe na kukwatia mataa o kila soko situ nundu wa kusisia maundu ma security na nitwithiiwe ona twaka dispensary ya Kamuthanga na o last ya ECD baumetuma na kundu kungi na nenda kwasia ninisipe maundu angi o makwamu tinamba kwikata kiwu cha mbukoni na siwu ila ingi tutanamba kuiseubya lakini nenda kwasia mwako nitukwikasani kana withia nitweka sindu isu na tiende ya kukwatia ni maundu ni angi maingi maendeleo tuambie ona ambassador na sindu ingi mbingi nenda osa mwano tuyambia mwaka ni mwikwatisie sikukunzeo ya mwaka mweu
mushereke sikukuu ya Mauvoo na ulawe na kindu ai isania onolongi na indi timwekwatisya mwaka museo wa 2024 mwaka wa maendeo na mwathimo maingi nikana tuende na ukwatiania katene ka maendeo makisio kitu. Asante. Daniel Mwongela, Mutongo TV, kumava kwa Mutule Ngelani, kauntini ya Masako. Na indi tuile kanyana livoti soto ambako wasa udhumo monini ni tusokethe tendu kathivasa. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa Mauvoo yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile vyasala situ na udhochandini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukudhukiwa nikiveti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick kama tumiende twesu numenete kukudhukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathandatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya mwoka twawa withie wiungua muome waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona era ni kwaku kuna salute we mutambue tu nikana kwithwa Mauvoo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mabinda mengi cyo kutumiwanda koa nikana mumana chao wikala life with a control nini nabako ikale na control da yundu tonyekane kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasya mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka udhambende uyani mwitu yawe ande wakomelele mwana yonse ometoke ni mutanisia wambie kudepend na eba wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi waniye kuyanza ni mausuwesia niwe atikoke atikoke Nina wikwacha kana wimusio wemusesia na mwithukisia wa Mutongo FM kwa masitwa ni Charity Tambo aka Chariz musomi na mwandiki wa Mauvoo mitamboni ya Mutongo FM na indi nenda kwa samwanya u ngutungia muveawe ni kwondwa kusakwa kiseseki cha Mutongo na ingi ngikwendea Merry Christmas and Happy New Year 2024 blessings. Tambikiloni sia mutangiwa wasiwasi ni waki dayuni wa mutangiwa kilikana kaibali Yesu waiseni wabela tumaneni na gainda kuweka gainde basa gaindi na utabota tumanini mubiku mwe Yesu na ataiwe nyeni towa Veronica Siombua noenda ukwata wathi usu wa mutu ni kwithi wasikiza tune yaku osa simu yaku ubinyeye *837 *3016 ash no yikia okay ingi no kunena mbe ya simu na wakuna witina imwe mala eli 0704657199 ngaina kwa thimeno ndo akwikia mutungi ni kwithi wa skiza tune yaku ni movea ni udhocha nikenda tusonge na mbe
Father ola ungamite parish ya St Mary's Tala David Mauvoo ola aikwatanithia mitwano miongo ina na ili umundi mass wedding ni wakulia siei matumia mitwano yo kumina mathina makao misiene no kana kwithiwe na Mauvoo. Father David ni waweta kana misi mingi ni yaitie moloto na kuete maundu matema sio kwimuika na ni evinda ya siei kukunikila muno maende na kana miendele na mikalile misiene yo boni mutisia nukutuelezea. Ni chathi cha mitwano ya mwikira cha kumanya utalo munene wa enende kumisuni sika matungulu. Father David Mauvoo alisikana kielo kinene kicha kumete vamuya ya nthini wa misiyo. Naingi kutethia nisia vamuya kumina mathina na mekumbilete misini wa makau kana ngusaniso misini. Atauma kanisa ni mitwano ni tena yo na mutumia omongitho aebo lakini nundo na ndi tasete uko umukwata nisio bamusie. Chathi chu kiba kanisa ni St Mary's ni cha kumanda wathimo misiene wathimo muno wobobia maundu la mekuo na maundu la mekuo to mundi ne kewa mundu wa umeisia muka kibeti cha umesia mose ciana cia umenya na ciai asima meja ciana itheka na ku kila gitumi kinene ni tumamandie wathimo kwa Ngai tumakulilie wathimo kwa Ngai tumakulilie tei wa Ngai na tumonie pata wa kwikala tandu mombiwe ni Ngai kibeti kimane kina we wacho musema nena we wake na ciana simane we acio na maitho cha Kristo mesiene na maitho cha Kristo mitwene mesiene maimu twigithia atuke mwalimu wo umundi twekete gwithukisia ndeto ya Ngai twekete gwithukisia Ngai atutae tukethukisia pengine social media ndio twikite mwalimu witu tukethukisia pengine momanisio kuma mathangu ni matekuelea na muno kuma nthi cianza momanisio meolea na ithie akamba to mundi kisione kitu nimwite maundu maende na kuendea anu malikite mothaithi mateuthia anu makeyo makauyumia thayo no pengine mathitwe sinu matailo kwata kana ndika kuweka ndika kuweka ane acio family isungulia ila cia kwata nithia na harusi kitha iki kelelo kisio muno ndwani meza ithi animo matonda mai solve problem bingi ila ciendwani nuni ndike yona andu mathukilanila o musie makae manwa makatemangana na ngulia family thitha niyo yokelelezo cha kuete Mauvoo ugathetha na twisobiki ya polisi kana chief family isu nicio family la cietha is spread amani kou kelelo cho munde kicha tukwatanithia andu pamwe na twetha na celebration sie nene ila tuona andu ngili na ngili mauthuria cha thini chu ingiva amenda sei matumevu soesio misinio kola mauthuku angela mekumbilete misie na maniwa kana ciana cia maskulu na mwikala mekwena elesekana unyiwa nzovi numo wanangite misi mingi na kwananga nzeo sevinda ingi yukite sisi ni rumwetu na tabasi azume utwana matanamba utwana omunthi tumaeyenge waisu masize ciana na mayeyenge wa muno wa ciana nikenda wandu asuma olekange kingi tumatabisie muno piunika na ukindwaka kekala mutwana no mona withia ingi no ena andu ana ni manyue na moy mamine tonuki na kuti matethea cia nongo maume okine mama no kindwaka no kukita kwananga ukananga mwi wa mundu ukananga cindu ciake no kananga andu maune na kuchi kindu tu matethea cia na mete kila moge kwathimo mundu mose tambia yu kitu thita sacrament ya mutwano ila ta cia ila ithea cia na kwathima mwekalo wa mundu me mundu muka kwa apart from kumathima mwekalo wo nitu mata undu maile kwikala tandu nunu makala ta mundu mbeni ukwata wathimo wa Ngai Ngai ndatona kwathima andu mekalite nai athima ala meyume jokala nesa Mauvoo wamenda ene ndio ndhe kwikala na mikalile misio na kuvira na maundu mamatuko ya mene na vingisa misi ya umundi iwetaka na vaiwa ilumba ya mukamba ikendena kwa simuloto kusila maundu ni mamatuko ya anonginya itikile mautaondela mamatethia na matonya utethia mbae no na matumika hivi ndani ya tene lakini cha muhimu nikanatenda mekale nansa na mekale mena kikio cha Ngai na maisia ni na momanisio na mituo ila yumetenza muno takutala kwi mituo ila etenzeo ukethia no ene oe mewe kini kikwete mbesa mundu aisembobo tajuki ukiutuka gete mbesa lakini ila no uthembe andu meanona kendo kwa tembesa tendo mabunza mu mekendo ne kiu na nguli atongo yonthe o masilikali atongo ima kanisa atongo imetu masiasa ona atongo ima mesie tuimise munopyo andu mebetangane na mituo na momanisio ona meulea na akithio cha mukamba tika londo akamba mekala atene na kwewa autao na kwewa omanisio na inezinga ino kupreganeza kwenyo ndeni mwende ya mwaka museo edukezia maitu mumina mwaka nesa na moyambi ya mwaka osio nesa kungala mezuba kubiyonthe mbewa 8% yunga miweni yetikili nimeumetie leu
andu asuma ithi masaku mayai masaku tetie range twakwa kuma kutala oka manizia kuna tama ithi kila kindu bai mundu waiba kindu cha masaku tama ithi yesi onde na liula me oyo munde nundu bele umwingi uonde ni atikili maumetie tutairio tau ni mheshimiwa mule akatunenga ng'ombe na mheshimiwa MCA waitu ku tienda ukilia andu asumewe mami no mwaka na ndaya mami ne mwaka mayigwa tandu undu andu alangi mami na mwaka na ndaya tala matungulu kaundini ya Masako nyani Tomboni Mutesia. Kumona na maandamano maivinda yambe maulei na itina serikali na ulei kuigwa na kutwaisha unena nyanoka na kusia wanangiko wa mali na ikusia ati maulei mesani nene nzamani ya unena nya vayaina uniko itina wa miei ili ya mwaswanio mavamwe na kumona na maunyungu nisio maulei alama tumite maandamano ama ambiwa kuidhi wa matasungi wa unena nyani wa raundi yambe wa bipartisan ngwata nyoyo ulei ni alasimike kuambia maandamano ma raundi ya keli kiutani kila kinesi itina kusianza mayanguma ya unena ya National Dialogue Committee NADCO na kuwete muwo ingi katikati wangaliko ya ulei na serikali. Benjamin Mwaka nutumbane ise kilungu kiu. Itina wakiutani cha maandamano cha raundi yambe maandamano ala na serikali maima wanangiko wa mali wanangima ikusia enendi unenyo bipartisan ulei na serikali ula uonekana kuidhwa na uniko wesio twika wangu sanisio mwike anisio ndeto ngimano ndelia na ndekeo na wanzimano kadeto angaliko sieli na ikenge ya unena nyau ya tumbuka watena kindu kikwatie. This country survived economically during COVID lockdown, and it was 2 years of lockdown. We are urging the government, if it needs lockdown for another 2, 3, 4 days to deal with these people, let's do it. Haitawezekana tena mtu yoyote ati kuterrorize wananchi, instilling fear and terror on innocent people. We are asking the ICC to take a keener interest in the Kenyan situation. Even if it doesn't seem to favor your political situation, we must guard it, guard the rule of law with our lives. This is what young men are doing. The right to picket, the right to demonstrate. Mimi nimewaambia mambo ingine yote tunaweza kujadiliana, lakini we cannot negotiate about violence. Violence must stop. Na vaku vasio kwengi makulyo o alala matasungika matungo ingi kwanzani ngwatani oyo lei yatunga maandamano ingi kukitia aki ya kiunyuvani vaina hukulwa kukunikilwa kwa mitambo ya IBC kula kwa imu Stanley Nwambe na kinene kusukuma serikali ithe zingala mami kalile ila ya ine ikine ya muno itino ambunge kuvitukithia mwiao imbi wa kinandu mwaino wa thandatu. Kiutani kicha maandamano na kila serikali yevitite itikilia maandamano au na vanini kinamu kwatisie onaula unai president na thiumu wia Uhuru Kenyatta mbe chambie na mbule dilasi avithukiye kitheka cha musio wa Kenyatta Northlands na ya muthiama kovo maimusi kwa mwana wake kwiko kunikili wa miyo ya kawiko nanywa na kunenga muika miyo kwiko na maandamano na va kiathela nesa. I may not have supported this government, yes, but I accepted the will of the people, didn't I? You all saw me in broad daylight. Was I forced onto that field? Why don't they deal with the issues and the concerns that Kenyans are raising? Na hakuna kiongozi ambaye atatumia pesa zake, hata kama wewe ni kiongozi wa jana ama leo ama kesho, huwezi kutumia pesa kuendesha vita katika taifa letu la Kenya, kuharibu biashara ya watu, kuharibu mali ya umma. Haiwezekani. Ndemute yao na ulonesie kutuma idho ya nzathi likilela na kuisila ukwatanithia wa vakuvi kwa ulona president wa Nigeria Olusegun Obasanjo. Vasi ya wonenanya wa kelu wa National Dialogue Committee NADCO ungua ene kivila Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka Mutongo wa Wiper hatongo isengaliko ya Azimio na kendongo yala ingi mbungeni muyumbi wa Kikuyu Kimani Ichung'wah atongo isengaliko ya serikali ati wonenanya kuma mwambio no waguo evindani na vaa ya kwela muthia unausie uteti mwingi. Former Prime Minister, my brother, hatukatai salamu, hatukatai maongeo. What we say, somebody who has been bitten by a black snake, even when you see a black pot, you run away. Azimio iko tayari kuongea
wacha Kimani Ichung'wah ongee na Kalonzo. Huyo kaa kando, Ruto kae kando, Raila kae kando. Mimi nimewaambia wapande washuke, waende kulia, waende kushoto, waende mbele, warudi nyuma. Hakuna handshake, hakuna nusu mkate, hakuna hiyo wanatafuta. Watu wa Karatina, watu wa Nyeri, watu wa Mount Kenya, mnataka handshake. Mumekataa handshake? Wangapi wanasema hakuna handshake, hakuna handshake, hakuna handshake? Wapande washuke, waende kulia, waende kushoto, waende mbele, warudi nyuma. Hakuna handshake, hakuna nusu mkate, hakuna hiyo wanatafuta. Azimio is not interested in handshake. We don't want to shake anybody's hands. Ateo muthianzama iya NADCO ninesio uvanikiwa kuminukilia sikalo syayo na yoka na livoti ya muthia ila yetelo kunenaniwa na kuvitukithwa mbungeni nthino wa manikithio anga likoni ya aki maunduni monyuvani. Wendekithio munene ni mithenya ya kwithukiwa kwe kwani osumbi yithukiawe nthino wa Supreme Court kwa ilungu ya siumu itatu. Ondumwe na nzama ya kunyuva makomishona eu ithanthangwe ngina a member kenda. We stand firm in our belief that political contestations should and must never be a catalyst for animosity or hatred in our great nation Kenya. Nzama ya NADCO ni newa ni evaetwe ofisi wa ndongo yole na nini makeli pemwe na mwana wa Prime Minister. Ingi ni navitukithisie no ngina vaso wenzama yeyungamie kulunga uthukumu wa syama sya kiuteti. Kusiea kulikililwa kwa uthukumu wa syama sya kiuteti ni serikali ile alikotongo ine. NADCO recommends the establishment of the office of the leader of the official opposition, who is the leader of the largest party or the leader of a coalition of political parties that garnered the second greatest number of votes in the immediately preceding presidential elections, with 2 deputies. Livoti hii ya NADCO ingi ni navitukithisia kwa vamwe itue syavata kuola muti wangalama mikalile takuola budget sya ndembea na mauti yo mathukumi silikalini. Ateo unenanya muti ya yulwa kutheesya VAT mautani kuma kilungu cha 16 ulwa yana ngina na yulwa yana. Vamwe na kuvetanga kinanu ibya cha numba yani housing levy sio ntheine vikia kuiwanwa mesani ya NADCO ngaliko ya serikali ivingilila hivyesa kuivetanga. These twin issues are contained in the Finance Act 2023, I beg your pardon. Na ateo kuma livoti ya vetukithwa haneno nenanya niu President William Ruto na mutongo iwole Raila Odinga ondhe ni mamitikilite. Hamwe maatiti nthino wa serikali na ngaliko ni ule imeweta mwene nthi nuna kwani iwe vanene vyu unenanya ni All the recommendations they are made, they are practical. We are going to work on those recommendations. We also support the document with the proviso that certain aspects must be approved by the people by way of a referendum. The NADCO process and the outcome was not satisfactory. It did not meet the main challenge facing every Kenyan, which is a cost of living. Livoti ya muthia ni nanenganiwe mbungeni hati oyu yithwa yetele kunenaniwa ni ayumbe onthe kwa vamwe mwaka ukite mbunge asiokithia ingi sikaloni na wasya wa amwe mayumbe wa tenetene nikana vayungo mwana wa NND kukonywa kulani ya mawani evindani yo kwati wanthi wende na kuvua o kavola. Most of the things for them to be actualized will need a referendum. Kenyans cannot afford another time of contest. Vilingi wa Mauvoo kuma vamusino ilovi nye nito Benjamin na mwaka. Seneta wa Makueni Daniel Manzo ni wakulia muvea wa kusuvia na musi ya kithekani KWS wose matambia mailuma kumandisia ene nzima kibwezi undo matona kuisuvia na musi ya kithekani kikiuka itina wanamui kwithiwa inavithukiye ekalia ya mavinda kauta misiene yo na ingi Manzo ni wa makulia maikithia maofisa aya ni mamaiva wasio ula na moi sikite ila sia mavithukia. Mwaka huu wa 2023 Makueni ni twithiwe na thina munene muno ngalikosia kibwesi na kundu kungi yulu wa nzuu uketha nisi kulika miundani andu na andu kauta ni manoiwe ni nzuu nenda kukulia KWS withie ni mambe ya kulikalika kisioni kiu mambe ya kukomana na NND kula kwina mubaka witu na kula kwikala nzuu na benda withie mbe ni mamanisia NND
undu na musia kithekani sikala na wana sio ni andu nondu tona kwesobe ya withie nduna kombana na nzou nondu nzou sieka kwangelekani nzou ni kuna ikamya wasia ukethia mundu ni wamanya kana pena thina muna kana ni wamanya nzou je bakubi na nengi utembete utuku ndi manikana nesa na niwe ikoba kumisia andu muno kana muthenya na kondu wau pena vata withie enende ni mama niwa keu na muno methikisia mathina ma enende netukela twatie maundu ala matieleta kwikia waya na kenda withie ibinda yukite mwene nthi wa makueni kana bandu bonthe Kenya ndano awani nzou kana nyamu cia kithekani ingi ni makuri ala maumiwe mai wa maleu mekie biti muno withie andu ma KWS ni maiva kila mataanite na jasa na gwethe na wansoka nitende topikite muyao mbunge withie nzoka ni atungiwa kuiwa mundu amwe nzoka indi ndikuli andu ma KWS nundu nthina itaiva andu nzoka andu ma KWS mendwa matwaite ndawa hospitali ala memba kuvi na ndeke thia mundu amwe nzoka ni waitwa kwa metuke kondo unenda kulia enende ibinda yeko na mbua mbinge na ibinda ye kwena masikuko withie nitwesobiana na meisio ya kithekani muno na musia kitheka na nzoka livoti sio na musia kithekani indi nyo kwithe itutwanthe ni wothomo witu wa keli ni tucokethetie maisha ni matonya kuvyuvia indi wi mundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga ini tu thambia mumba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nitwe muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masithia kila kindu chonthe ona kuo wendegwe no thambia vaikindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani kama kasilia kamwe usini gwa mwambia ola museo nutaomeona tabateke esilia yeye mwaleane mokama katika masilia 10 maunduni maku onthe ikithia nusongete nambe nundu vamwe watu awane via tausi wana hithi bandu batekinduwe mama uswe na pesa baje wina ka point kana nake kamundie kaela no kamundete kale kombina mundu saingi mundu novita cia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwa uo ni kuendeea kwikala vala wavalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa otiwo dhimbo kowe ninyone nikomie kowe asi magwa netio mathiava ake mama iwe witwa akanite kase tumwisinesa ni musoli na ni kamundu kamitulyo na kwichocha kase avikie vauata twiyawa mbuinzau ya yeneke kase niwonekie avilania mbya na vavindwa tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa kwambi ya saili na nusu siawiyo va Mutongoi TV ngwataneo ya Mukamba. Kwa masitwa nita Mheshimiwa Judith Wanza nisa kwetu Kumanu Ward ila Ikitui County na nosa mwanyo ni mwende Christmas nzeo na mwaka mwe musio wina mosiao ngaina mwikenesa Musiaisia wa Mutongoi TV ni na ukethia mwe ini musio na mavinda onde mwe ini musio mwaka wa 2023 withitwe na itu na nunu ende na kuthwa nendo ku wish Merry Christmas and a Happy New Year andikwa we ngumba u na we Mutongoi na nitukwendete muno itawa Jacqueline Binya gwete ya kilungu cha tuna nanye kikukia kila wakele kumasa ile na katika miongwena sia mawiyo nitumwendete na tukomane mwaka usungi ukite Happy New Year. Christmas ni Merry Christmas to you
We love you, mba tunenanye. We love you so much. Dial *811 *461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Matthew chapter 17 verse 20. For I assure you, if you have faith the size of a mustard seed, you will tell this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen. Dial *811 *461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Nitwasiokethia musi wa mwanake waje ikaya katikati ula withia wanakiliko ki mwana uenda aki itina wa mwana wo kwitha anakwatia maumisia manene inona likite mutituni wa Namu wa Chulu National Park ula matuwanie nawo ama maando ma musi wo mainena nandiki ma Mauvoo sokoni wa Ndongoni mutito andi ni maweta musi wo wina ukwati wa nthi maikula matethewe makwate aki na uiti vala mwanake uwambise uiti sivitale ni wa Makendu. Mwana wakwa aiye wa katatu mothelu namo manda a lakini kwi wa keli unavetie nesa ku twesa kukune wa simu twa tumulate kwa chifu osetwe na sikale mapaki kuni ngukule silikale nundu mwana osu na moto hospitali motito anethi watulikite ibende yako ngukule silikale itwa no chungusa mono mwana osu indi unekie ona watwika nyeni netewe ethayo kila kinendini wake na kila kinatumie we ayatuka koku ibende kuni ngukule silikale itwa kondethesia nekanani kwate haki ya mwana wakwa na mina kumnya sibitali motito anandikewe kothi Makendo na twamandithia mbesa bala tona kumya cia twaya yutoka bandongone sibitali twandikewa kothi enge Kibwesi nito natatithia indi ndona kubika ku sibitali indi mwana ndona ku akunwa bisa kila kikwithwa mbe wake wethi wanye ndie na mbene tina nundu musie nona ciana na ambulance nayo twiwane silingi ngili ina na ndisiona mbesa isu kuni ngukulia silikale nundu naona mathina maingi nonye nene wikwati wakana kaka kwa ndie na sister ndie na bro silikale mutu one kundethesia nitonete thina mingi wa kuthini wo ba park nundu boka mwana okwa wo bu park na ekaka mwana mukuwa wakwa tucianiwe owe wo bu park twatiwa tutena mundu ona omwe wikwacho witu na kamwana kaka ne park nizi twikwacha nikakunywa mundu lakini no bachunguzwe ni Namu ni chao nundu ni mundu tena muto musio ukezia eza ni Namu silikali nundu Namu ni cia silikali ikamanda undu ikwikana na kutezesha okana kau ni nya wake nundu nya wake na twana tunge musie na ndeto na ona twana kadile na kana kako nzu wezi ona wanda thuko mo ibalwa sembete nukite musie ona chao ya mateze wana toi. Minista wa ngwatanio wa nthi cia umeloni wa SUA na isio ilano mopeni na Malonza ni wakulia mbai ya mokamba kulika chama cha UDA ni kana kutetheka ungu wa serikali ya Kenya Kwanza. Penina anena kihika vindani kala watu wa isi andambuka ya kitui cha ithio kunengana liwa utethio na ni watu la muti ama matongo ikuma kauntini isu kwa kwenda kuimia ivathukanio kati wa NND aimenda kuthukuma wia wo kuyanana na katiba inditi kutwa isi ya siasa itena mongamo. Onesmus Chalo no tumbanisi ya ripoti.
Minista Moviani wangwata ni asianthisi ya umelone wa sueni silona mumwandu penina malonza ni wakule mbaya mukamba kulika chamani cha UDA na kukwata mbu serikali ya Musumbi William Ruto na wakana kutethekana milati vindani Musumbi William Ruto wiwotongo ini penina wetakika vindani kala wetha na ndambuka ya kunenganele uote vyo kwe enende kitui cha Ithiova kauntini ya Kitui. Inyote ana ngwa minista Musumbi usiutunangie minista neti ulika chamani chake neti ulika chamani chake neti umukuni akuna 2027 ome ona wale na wagilia ukweli uweza wakwemza na suwa yote mwana suwa na kibeni ome ngana mena tuvyo tio yoke galile ukakuna uya ukuna vadai mwana you not any years no na kibeni ome na you know wake galile wawake galila ke gali Inge minista uno awetakana vena atongwe kautava kauntini ya Kitui maendesi yote la monga na kwenda kuingisi vathukanyo kati wa enende na atongoi imeenda mathukume wia wakwena na katiba mateku likila wia wa methia ingi na kwanya enende wa kauntini ya Kitui. Ati siasa ndogo mtu analipwa ati afungulie ndofu, hiyo ni sarakasi gani? Na ni mtoto wenu yuko ndani. Nikitilia vune iwe kwina maandamano manzu na ameiwe kumela ndio amiwe na maandamano meku no kukwenyu na meku no nandu menyu. Siasa nduni kabisa. Niko katika kiti na kuna yule anasikia sistahili ulikuwa wapi Mungu akiniona? Kana nini? Akuma ati ya mundu ni ya mtu na mwine anithi anaze chakwa ni chako. Kana ni chawili. Sasa nikiingia siasa ndogo na inatoka hapa South, haitoki kwingine. Hapa South ndogo tu. Ana alikuwa mwanini wa Musumbe. Mana mwe abana. Tuwe penina ndaka kinake tuisa na ndaka kinake tuist. Yundi yangu tabia. Au menisi aitopa mwenda kwa zendiba waka. No, si minister kana president kuoga kwa. Mwali yote ataku ukiwa winengwa ndo eliala mawaye chao. Kila mtu kipima hapo kuna kitu kidogo inamsumbua, si ndio? Lakini nasema hii ya leo ni ya kila mtu. Uwe mgonjwa usiwe mgonjwa, chakula ni ya kila mtu. Lazima tuwe wazi kwa kupeana hii chakula. Na hivi karibuni mtasikia mtu amefungwa. Nye ndienda ngao. Na yule atacheza na hii chakula analala jela mara moja. Kufikia saa hii nimefuta watu 5 na nitaendelea kufuta. Hautacheza na chakula ya mwananchi alafu tukuache. Na kuanzia leo tutakuwa na kamati ya community ambayo itafanya kazi na hao chiefs. Ya kuangalia mpaka waone store iko empty. Hakuna. Na nimekasirika juzi nimeenda mahali. Alafu kuna mtu anajiona anaelewa sana. CS akitoka yeye anaingia committee na chama yake. Anaanza kugeuza katiba ya CS. Kwambie hata kama hajaiona CS dunia hii. CS akisema ni sauti ya rais na ibadilishwe. Ukibadilisha unataka kutuambia rais wa dunia hii ni mjinga. Wewe ndiye mrefu. Kwa hivyo sheria itakufuata mpaka nyumbani kwako. Tilivota Vilingi Mauvoo Mutongo TV kuma kauntini ya Kitui Neta Onesmus Chalo. Na tuilikandeni wa Mutongo imathao ninekana mathao ma KYMSA mayivinda ya katatu ungu wa usiaisia wa muyumbe wa Kibwezi West Mwengi Mutuse ni malika mukondo ni wa knockout itina wa makundi kivathukanio kuthauka umunthi kiwanzani cha Railway Stadium. Baraka FC ni yumie mbao ilikuwa ili na Liberty FC na itina ya thauka na Mwangeni FC ya umambao ina kwa vathei. Kisaya ni FC ni maemani wembao imwe kwa imwe na Emali FC kati wa mathao angi. Abeni Kimeu nyuma hapo kwa jezi namba 5 kiza nyavu ndani uwanja huu ifa jezi namba 15 aina umunthi kiwanzani cha Makendo Railway ne twina tournament yitu ya Kimsag ila
ya kibwezi ya youth situ tuko na volleyball na football ya ume na aka neno ni tournament ila nzio piu ikufocus na muthauki ti undu wa siasa na ti undu wa mundu ikufocus indi tutonotethia muthauki we mwene talent yake imumie mbesa na tournament itu niyo nene piu yu mundu katika Kenya ila siende na yina andu aingi ala tuetete kuma makochi maitu ma timu situ cia premier makochi ma technical monde ma timu cia volleyball na cia football Kenya nikenda ma scout ya thauki ala sio tumatethesia amo tumatwaenthesia nza nikenda metethia na metethia misio na tuyukilia kilio mbunge kitu cha kibwezi makueni na Kenya ki mathau tuna moyo mwingi vyo nondo mheshimiwa witu Mwengi Mutuse no etete anarika maitu bamwe nikana methe maile mana ni mothauka na maikega maundu mathuku kwa mela kwa miguka. Na muthia serikali ya kaunti ya Kitui ni yatangaza kwaka iwanza ile nene kaunti-ini A na iwanza ile kila ward kithitoni cha kwa ile mathau na kukila inengo kaunti-ini A. Kavindani kau kaunti A ni yathana kutwaisya maundu maingi ma mathau kwikithia moika ndunatinda mana na kwilicha mituoni mithuku ta usangili kana utumiini wanda wa siakomila. Mwandikwa jazi nambari 3 mweko zamani pasi inapigwa Geresha tabita bendi huko katani vijana wa Warriors jazi nambari 3 tisha pasi ya mega hii iko kila mahali. Mnakumbuka the president wa hii Kenya alikuja His Excellency Dr. William Ruto akakuja Kitui County na wakashikana na gavana wetu na wakahakikishia county ya Kitui itakuwa na 2 big stadium na kwa manifesto ya His Excellency the Governor alikuwa ameweka hizo stadium zikuwe moja big itakuwa mwingi hapa karibu kunakuwa na University ya Seku hapa Kevou kutakuwa na big stadium. Nimevutiwa sana na michuano ambayo inafanyika hapa ya mkoa Youth Initiative pamoja na kutafuta vipaji ambavyo na kuentertain vijana. Tunashukuru sana county government ya Kitui kwa initiative kama hii kwa kuhusika kikamilifu kwenye tournament hii ambayo inafanyika hapa Yumbu katika ward ya Mui. Shukuru youth kwa kuparticipate kwa hii tournament ilianza inaitwa Okwa Youth Initiative ambapo tulianza na ward ya Waita ward na Moi ward. Lakini mpango wake ilikuwa tukue pia na Ngune ward na No ward ambapo hao wengine wataweka next year. Hii mwaka ijao ndio tuwaweke ndani. I'm happy to be here today for such a forum. The game has been fair and nice. I'm happy for the win. I thank the organizing committee for organizing this forum since it helps us nurture our talents more so during these long holidays, the time that you are at home. Sialilika mwendoni wa saa ile inandatika miongwele na thandatu na usuni wa muthia wa Vilingi wa Mauvoo. Nito Caroline Mweni wa Muteti na netho nditethania na kesha rondinda ula wakweta Vilingi wa Mauvoo kwanzia ya meko nina muvia we mwana kwa kumusiaisya mwendoni kwitho watambanya na itu ndini wa Vilingi wa Mauvoo. Sialilika mwendoni wa saa 3:30 ingi nitukwaliuka na Vilingi wa Mauvoo ndio kulia